Oke, pagi-pagi kita potong getah. Kecil-kecil getah dia, kentalan dia. Tengok, apa ini? Macam tidak hasil sih ini. Dia punya daun pun tua sudah. Nah, tengok lambat. Nah, begini saja dia punya tabal. Kurang susu. Sebab macam mau magalang sudah. Nah, rata-rata begitu saja. Kicik. Tapi boleh lah, Bang. Daripada tiada. Nah, boleh juga ini. Kalau banyak sudah. Kalau banyak tuh berat juga itu. Nah, tengok Bang. Haha. Lagipun ini getah nih bukan getah kawin nih. Getah macam getah balak apa ini. Kalau getah kawin ini penuh-penuh dia punya ini. Mangkuk tuh. Hari ini aktiviti kita potong getah saja. Nah, ini paling tebal lakonan dia ini. No, paling tebal konon dia. Biarlah Bang, janji ada. Kau nampak atau kawan-kawan tuh nah surun. Tuh. Itu surun itu. Jadi kalau kita mau potong getah di bawah tuh bikin takut.